Kim tongda turib 3 marotaba, tunda yota turib 3 marotaba ushbuni o'qisa. Bismillahirrahmanirrahim. Allohumma anta robbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa anta wa a'udhu bika min sharri ma sana'tu deb 3 marotaba aytsa, hamma gunohi kechiriladi. O'sha kuni olamdan o'tsa jannatga kiradi dedilar. Buni otini Sayyidul Istig'for der ekan.